Hi friends, lam sundorona anjilo. Friends, lai thama satan haken o satabo noni comment porna bagai te no sumung no phiro gudna bagai kifili phapika. Ya friends, noro obidino pulanchi patik dorna di tamni himale non sumung pana ang phiro muri mano non sumung na ambas kango ngo pik khlanya bagai sa tungnai. Ya friends, phaising video phai thlena friends phai sung tabuk sumung dik thlaina friends puilani sumung nongkha lija debormani dara youtube by bank bahike link khaisa saidaman youtube by bank bahike link khainga nu bukhu lija no sanam tungo bank link khaimani hinga nung puila first time nini channel no monetization enable khainango enable khaima porese nin thani $10 kakhai $10 kam yagulo bornono code honai o code hore je verification code code banam yagulo se direct taishabono bank account rok nini kungma nini bank swipe code hakase nang upload link kaimalai channel 1k subscriber te 4000 hour whatsapp ka sa point amoro nang saimangla next people s deborma su angkha khayo nang tebo kuchugo kanai hinai tebo kaham video upload khaji sung no interest te and technology de nga hambai no nunga sika nini ano khathang jamani kok saka angkha khlai no chubamung non habri ma khai te kuchu kawan hnai ang try khanai norno tebo yutno tui bujo phangmani ang sa chungnai kai hambai no next mongosri deborma dara youtube bahike successful ngai kisa idea ready YouTube baike successful nai amu asuk successful ingya khotabuk amu tabuk samu khlai tong khongka angkha khlayo salbum brum video upload khladi video content kaham khladi ta shele abo samu khaji ngai successful ngai angkha khlayo next amrit deborma dara ni favorite color tamosa black da yes ani favorite color ngai black no next mohesh deborma dara nung tamobai video edit khaisa ang hingkai smartphone mai khayo ani smartphone tai apps hingkai kain master bai ang video editing khayo mobo amai khlayo next UKT channel dara nung sabono basic hamza mom or dad ang hamza mangkai bot equal mom te dad no saman hamza ga ang babuno camera bisi kamdo kong hamza kya next Jana Tripura dara ni best actress kobro ni sabo ani Kobrok industry ni best actress khoroi tongo khorosangkai biba te khorosangkai lipika next Vishal dara nini babu song tamo khai cha job blog da khai an ba job khlaya kheto khlayo jora samu khlayo aba hekino sungsai tongta next Omoles Deborma dara nung nini live tamung namuchung an live hingga ang omnung namusungo ang YouTube no tui bunya piri manani te hamyak ngi tongai rona kaham ka thitulani te hamya tomungo tongai rona kaham samungo tui manani amona ani muchungma o sumu mama 20 ta 25 ta haingana sumu solai tamunga sumunga omono nini buri tada tong nini buri shabo nini buri boroni nini buri ni para boro nung bufru kaisana same question mang abun baganya ang screen no kep no bumu khuliya te orbang kep bumu silia tam bagai hingai asuk bang sam bumu singai amo sap mali angkai amru sumungka an burita ko confirm krikho no screen no khuna ang sim sinya ko bono pin para bor saimiya bin mungtam saimiya sudo kesia salai salap ji kok sak asuna next pohor deborma ani mungkha sumit deborma kamikhe champawar nalia barini dara nung student live wasasuk feldangkha ang felangkha board exam pro class 12 board exam washe felangkha taise ruise ang college kau BKFB hi friends nung tamno ti YouTube channel open khlaikha nini buskang salo tamno wanchuhor ang YouTube channel open khamin kemono
ang YouTube no tui je Simon Suyer no sarnani nijini kok bai oro ang English bo saya Bangla bo saya Hindi bo saya nijini kok nijini amani kok bai ang bunya phurungani baksa borok English pore maya Hindi pore maya tongo sini borokni bisingo price amo haimang kamnang borokno nijini kok bai phurungoi nijini kok bai no esa idea roi abo haike ang open man ko YouTube channel khungan wanchuka baksa borok hanen nesimna English man nesimna Hindi man neis borok comment khainang kai abrokno ang ignore khainai borok sananya ga next it's me Ranjit Rupini nung bo college pori te ni favorite subject chadi ang hingkai MBB college pori wo te ani favorite subject hingkai kawborok tai philosophy next Rupu Tipras Jug hello brother what your habit why you not doing short film what your favorite curry media emotion finish my question I'm waiting for your answer bro ani habit hingkai video na ni angta mogai video short film khai angkai ana kebo chance na kre kebo ring na kre ang saijing stongo saijing no video shoot khayo am bagai ang short film khai meya ani thokjang mani hingkai ani favorite mui hingkai mangso ni slai muyan thokjago muya tebo kering kai am blind thokjago awon duru khlai sangko muya thokjago hingkai next Vivek Gaming dara ni sak de video record khai ya khai nini dol dara nin favorite YouTuber sabo ang hingga saksani video record khayo tabo kebo krai ang mobile ko tripod rikha ani smartphone pe rakha tai ka sikon sa dam kom ni 150 dam microphone ka am asno orta kebo krai gang sachno kok sawa ang sachno video recording khayo gai friends angkha khlai no ni phiro mo jotun ma wekena hanai baksani karjai tongkai norogan nakardi biskang salok no play singpide ang try khayane noni sungno phiro na bagai hinga inko friends norano mo hakino salbun chubai tongdi norol an channel ta phone subscribe khaje tongkai subscribe khlaidi ang this month ni bisingo ani o channel 10k subscribe ka khai eba 10000 subscribe ka khai ang noni bagai kaisa khobor kamti tu jongo amo giveaway tamrna tabang sayako Depuro this mano 10k subscribe kawo apna special non bagai giveaway khlanya o giveaway ang non bagai kaisuk mandir nai jotoni bagri mai phano khoroksa khornunya ang rnai hinga friends no ano this man bising ano 10k subscribe kardi ang khakhlai no ni hamjamu no na hamri makhang this man bising no 10k subscribe kawo hinga tini bagasno jotoni no hambai